turensinga groupe yacu, ubundi tugakora extraction y'iki ya espresso yacu. Izi sound rero, izi sound nizo zidufasha kumenya uburyo fomu yacu niba twayigwije ya cappuccino tuba tugiye kugira iki gukoresha. Ubundi iyo tumaze kuyigwiza tugashyushya amata ya aka akaba ari agakapucino kawe ukoze. Itandukanye na cafe latte, ko twumva cafe latte tukumva cappuccino tukumva hot chocolate tukumva andi moko atandukanye y'amakawa kandi najya amata. Cappuccino itandukanye na cafe latte kugira ngo n'abadukurikiye abashe kumva ese cappuccino latte. Hello everyone, nongeye kubasuza cyane. Ngiye uri hano ni Chef Alex, ndi kumwe na barista Eric. Uyu munsi tugiye kubereka ukuntu wakora ikawa nziza, ikawa imeze neza, ikawa yitwa cappuccino. Tugiye kureba namwe uko bakora commande yitwa cappuccino, ikawa ivanze n'amata. Eric agiye kubanyigisha, agiye kubanyigisha ukuntu wa steaming cappuccino, ukuntu wakushyira art muri cappuccino, ese nize art zemerewe kujya muri cappuccino, nize art zemerewe kujya muri cappuccino. Rero stay tuned, komezanye turebe hamwe ukuntu wareba iyi ikawa. Iyi ikawa ni kamwe mu makawa akunzwe, ni ikawa imwe mu makawa ari popular kandi akunzwe n'abantu benshi, nyine anyurwa n'abantu benshi. Rero wowe ushaka kumenya ibintu bijyanye n'ikawa, nagushishikariza kugira ngo iyi kawa ni ikawa nziza cyane tugiye gukora hano. Ni bayita cappuccino, ni ikawa nyine iba ivanze n'amata, ariko reka turebe hano hamwe ukuntu imeze. Yalla Eric. Okay, sana urakoze kuba muduhaye umwanya. Ubundi cappuccino ni agakawa keza kaba kari strong mo gakeya, kubera ko espresso, amata na fomu biba bingana, ari nayo mpamvu bayita cappuccino. Ayitandukanye espresso na mata na fomu biba bingana. Fomu wagibwo ni iki kugira ngo abadukurikira bakomeze? Fomu yo iboneka igihe twa steaminze. Fomu nabyita kari nk'agafuro iyo turi gushyushya amata dukoresheje ino mashine yacu, kaba kagaragara, ikaba ari nayo idufasha gushushanya muri latte art cyangwa muri iyo cappuccino cyangwa mu bundi bwoko bw'iki bw'amakofi. Ubu noneho tugiye gukora icyo twita cappuccino. Nk'uko bisanzwe batubwiye Alex mu gihe gishize yatubwiye ko espresso ari based coffee, y'izindi kawa zose zijyamo amata ndetse n'amazi nka americano. Niyo mpamvu niyo tujya gukora cappuccino duhera kuki kuri espresso. Ubu cyo gikurikiyeho no kugrinding iki coffee beans zacu. Iyo umaze kugrindinga coffee beans zacu zije muri portafilter, ukora icyo twita leveling. Leveling ni ukuringaniza izi doze zacu zikajyamo neza muri portafilter yacu. Ngira ngo urabibona ko zimeze neza, zimaze zamaze kuringanira. Ubundi tugagira iki, tugatampinga. Nabyo iyo tumaze gutampinga turensinga groupe yacu, ubundi tugakora extraction y'iki ya espresso yacu. Itasi tugiye gukoreramo cappuccino. Cyagikurikiyeho no gutegura amata yacu tugiye gusteaminga mu buryo bwa cappuccino. Tugakora agakapuccino kacu tukagasavinga. Mbere yo gukoresha sima urabanza ugasohora pressure, kubera ko pressure ibirimo mbere ibiri isa nk'iyi himo utuntu tw'utusobanutse ukadusohora. Ubundi ugatangira ugasteaminga. Iyo ugiye gusteaminga rero harimo ibanga, uzanamo pincha yawe gutya ugahingikaho gake, ubundi ugatangira iki gusteaminga. Izi sound rero, izi sound nizo zidufasha kumenya uburyo fomu yacu
niba twayigwije ya cappuccino tuba tugiye kugira iki gukoresha. Ubundi iyo tumaze kuyigwiza tugashyushya amata yacu ku kigero kingana hagati ya 55 na 65. Urabona ko dufite kabisa fomu nziza y'iki ya cappuccino. Ubundi ugasa nk'ugabanyaho agafomu gake gatangira latte art yawe. Aka akaba ari agakapucino kawe ukoze. Urabona ko tuba tumaze gukora iki agakapucino kacu. Cappuccino nigo itasi wayuzuza kajana kubera ko fomu ibingana n'amata ingana na espresso byagorana kugira iki imeneke. Ya none ubu ngubu noneho ndakeka umenye uburyo nawe wakikorera agakapucino mu buryo bworoshye. Bana rikananje hano ni kananje nesti se testing cyo nje na amata niyo mpamvu nangiye gutesting ikonto cappuccino imeze gusa cappuccino urayibona ko imeze neza. Ese barista Eric, yes, cappuccino itandukana na cafe latte ko twumva cafe latte tukumva cappuccino tukumva ma hot chocolate tukumva andi moko atandukanye y'amakawa kandi najya amata. Cappuccino itandukana na cafe latte kugira ngo n'abadukurikiye abashe kumva ese cappuccino latte bitandukanira he? Cappuccino na cafe latte aho bitandukanira kuri steaming. Ubundi kuri steaming ya latte na cappuccino niho bitandukanira. Bivuze iki rero? Espresso ziba zingana, ingano y'amata ajya muri latte aba ari menshi ugereranyije najya muri cappuccino, ariko nanone fomu kuri latte ikaba ari ntoya, iri medium. Ya uburyo dukoresha mu buryo bwa barista yo bakubajije ngo difference between the cafe latte and cappuccino. Cappuccino more form latte ikagira icyo twita medium form. Bivuze koko cappuccino yo ibifite fomu nyinshi, ariko latte yo ifite agafomu gake. Guys, murabona ukuntu cappuccino imeze. Ikindi cappuccino uko nkingiye abaye latte wakoze ukaba wagira ukungu ukaba washaking ukunguko kuri latte yaba yameze iki yamenetse kubera ko ifite agafomu gake. Ako ndenziga kunywa amata nanjye njye mbi testinga bino bintu ndarari by'abasirimu. Ya rero aka kanya rero umaze kubona ukuntu wakikorera cappuccino iwawe cyangwa mu kazi. Urabona ko uyu munsi umenye ukuntu wakikora cappuccino. Ejo tuzakora ikawa bita macchiato. Ya hari amakawa menshi atandukanye tuzakora iyo bita macchiato. Tunababwira amakuru yuko wakora cortado, ya uko wakora ikawa bita cortado na makaji atandukanye. Wowe uri hano rero kora subscribe kugira ngo utazicikwa nayo ma video, kandi ndakubwiza ukuri uzavana amaze kumenya ikawa. Ya bibaye byiza ukaba ufite na mashini hafi yawe, umwana wajyambaza se wakigira ikawa nani ukakunda. Ufite mashini hafi yawe ugakurikiza ibyo tukubwira wabyakunda. Ya byakunda ukuvuga ngo ukakurikiza uko tuzatubabwira uko wa steaminga uko tubibabwira, nawe ukabikurikiza wajya ukora ikawa nziza kandi imeze neza. Rero kora subscribe kugira n'andi ma video utaha tazaza uyacikwa cyane, kandi n'andi ma video yo guteka ari inyuma giye kuzambashya n'ama video yo guteka tujye turyoherwa n'ibiryo n'ibyo kunywa byose. Ya ciao ciao. Urabona ko rero tubonye agakako kunywa ka saa sita.